Evo nas na obalama Kremlja, vidite. A ne, Meksiko, Ura, ura. Meksiko ima dreska lokomotiva. I tu se slijevaju rijeke ljudskih utvara i fantom. Ja šta bolan. Šta je reka prije? Ja pričate na Bugaru, ma je. Franc. Eto Franc. Vive la France, Vive la Croatie. vive la notre amitié. Legendarni M.Ž. Tak. Da vidite, engleska trava je ovdje. A nije to tako kako hoće. Nije to tamo koće. To je sve tvrdo. Što je malo tvrdo ovdje? Dobar dan. Kak si? Si dobar? Si хорошо? Kako kažeš dobro? Možeš i dobro u tom kontekstu. Jer ovi su već počeli govoriti harošega dnjaka. Ajme, ne? Mi ti trebamo obnoviti tu neke slavenske riječi, jer ovi su stvarno počeli Da, imaju ti par od pobenavili ovih sjevernih naroda i Azijata. Pobenavili. Moskva inače znači Moskva. Moskva je kao nekakva trula smrdljiva voda. Na estonskom ili sad tom, mi je jasno. ugrofinskom. Takva je etimologija. Chill. Chill and skill. Evo vidite. Evo ga, gruzijski tetovaž. Ili šta je to? Armenski. Šta je to? Armeni, šta je to? Ja mislim malo istočno. A, možda misliš ovo Indonezija, Pa tamo će idu na ljetovanje. Da. To je ljubav neka misliš. Verovat. Verovat. Ovo se zove, znači, tu je spomenik caru Aleksandru I, a to se zove Aleksandrovski park. Jer je on tu prvi krenuo u... Evo vidite, raditi se mora. Raditi, rabotati se mora. Omladina pušta muziku i drugi uzrujava sa time. Kao nekad gastarbajteri kod nas na ćošku Frankopanske ilice sa Kazićem. Dođe ima Kazić. Uveseljava se. Znači ćošak Frankopanska ilica. To je to. 70 neka... Otkud dopire taj zvuk ovdje? Gdje si ti zvuk je dobro na full suspension? Pa tu da ima, da. Full suspension, da? Сколько вилка? 140? 160. Хорошо. А карбонский, нет? Карбон? Можно вес посмотреть? Spamatri. Откуда? Хорватия. Hrvati. Да, я имам Гэри Фишер, мой много теže. У меня Гэри Фишер. Pogledajmo, Još. Это Gary Fish. Но он там на 50% вес больше. алюминий, да?